Sik, Mang. Boke apa iku? Masak enak. Supet yuyune ki kok. Lha iku apa? Square. Apa dine lah square? Apa? Belum awakmu anyep wis mretek. Anyep benake. Ngopo? Dicekel dhewe ah. Ana ngono krebi petu ngono kok. Iya krebi peti. Aku dicabet. Iya lian retek ae anam retek lho, Dul. Oh. Ndredeg. Ndak mulai oh. Malah. Beraneka macam ikan, ada ikan tombro, skarpet, alias kepiting Jawa. Ayo untuk kepiting. Ikan wader, ikan nila. Buat dibuantem. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Acarane mancing wader lho. Lungsut wae. Ora kena yo, wis. Terus sebenarnya di enggak dia. jurang. Enggak gitu ta. Ya, kalau Tak pelambunge. Ana kuning-kuning mengambang ya apa? oh di sini biasa loh, kali ginoan gitu. Loh, ikan ini kelaparan gitu. Sut, Halo. gleb. Lelene rak gimana? Rapet. Wih, Lor, wih. koi Dewa apa ku? nila lor, nila lor, nila. Nila lor. Nyangkut no angsange. Ora dipangan iki mung. Wis kadang kalau ya nila barang lor, nila irang, ya. Ini mantap lor. Mbane apa, Bos? Ya pelet itu. Ndak kira cacing. Pelet ini tak wei bawang putih. Mung cilik ora mbok rilis yo nyambek boyo. Bisa, ini goleannya lah. Langsung dipangan. Iya dong. Nah, halo. Urung ah, urung. Sut. Monster lor. Kira nyari ku, mang nyari. Timang nyari lor biasa lor. Dan tak lor, betul lor. Rai di bola layar lor. Ya carane mancing lagi. Rai Kok ora langane tugel. rapat tak usum mangin lor. Tak berlot mangin lor. Makane waktu ini. Untuk goreng enak itu ditambel no. Oh, enak dong. Sambel kemangi. Iya lor. Ibu langsung diseret lor. Hah. Ini ada tuh mancing ya mana-mana lah lor. Aku ya kita lor.
Langsung dipangan nah. Iya, dari wae juga anu. Masih diketup lor. Boleh dia. Juga lo kita tadi habis ini, tak malam.